Danas ćemo pripremati šnenokle za što nam je potrebna engleska krema u koju ide 10 žumanjaca. Jedna od bitnih stvari su ove lješnjaci. Stavit ću taj lješnjak tu da pusti svoju aromu. Šećer, di sam stavila? Nisam stavila, vidite? Bravo. Veliko pazim. Da. Ništa, to sad ide u pečnicu na jedno 20-ak minuta.